TTADCनि CM Purnachandra Jamatini Yaktino Katal Aadhaar Card Sanamjangai Thaiphiaw Wirikha Khumulwng Aadhaar tabuk joto samungono phonangjago jesa samung tangthanibo Aadhaar belaino nangkukma bai Aadhaar sanamthaniwo ganao khei sep manthok dinani naharmung bai Srangsalo Khumulwngo katal Aadhaar sanamjaknai thai TTADCनि CM Purnachandra Jamatini Yaktui phiawgiri jaka Kamio tongnai ro haksal thaingewi Kami ganao sep mantung hanino nahari o Aadhaar sanamjangai tangnok eba thaiphiawgiri jaka hanibo saka MDC Ganesh Dev Burma Tei kubuni thayo thangai Aadhaar sanamthaniwo baksa thayo wanji kok bai kok sanani nangma bai kok bujilaya tei umor chakra rokbo kolok line basawi tongnani nango ayang bukhak naharino o tangbotang hayakaba samung yago nahari phiawgiri jaka Aadhaar sanamjangai thai hanibo saka Sukendu Dev Burma, Suken Bidut Obongka Khorok Buroi Awasino Aadhaar Seva Kendra Ini Pandane Ozama, Bromganang Tony Dev Burma, JDC West, Tebu Paimandak Pajak sini Chief Guest Honorable EM Rajesh Tripura, MDC Honorable MDC Ganesh Dev Burma, sini special guest hisabe sok pajak Paimanjak Odaini Guwahati Unit Director Mr. Oksibal and उनका पूरा टीम सभी को बधाई देता हूं अभिनंदन देता हूं ते बिचनी CEO चिफ लीगल एडवाइजर एडिशनल CEO ते पूरा सिनी एडिशनल स्टाफ फाइमानजाक फाइजा अरने जतो लुकरनो बिलाय बिलाय खे हामबाय ओ प्रोग्राम ऑफ फाइमानि बागै निराव जतोनो प्रैक्टिकल बुचिजाक साइमानो Aadhaar sudu essential ya Aadhaar mandatory sing thangka Aadhaar kaisa document nangmani simi ya bono badota si khairo jakha nongjek pasi bono mananai baksa ration card kuri cholai manan mairung simi simayang nai nini voter id card cholai manan bot simi simarayang nai omai koyekta document tongo mane particular boni bangai simi nang chamungsuk ya ja Aadhaar ke thung jaga sinangu nene tabo vote id card khaini bu Aadhaar card nangu nene aro entry khaini bu Aadhaar card nangu mane joto jaga Aadhaar card nangu sing especially kami am sayo tongnai ro bomahai problem face ma khai ne ro joto ni siu oro jiradia thangkha henge kabangma 99% sini Aadhaar ni odai ni team rok samani 99% coverang jaktu ge asai khanke ne Aadhaar card nangu asai khanke Aadhaar card nangu boni bangoi o jirania ni am sayo jodi busuk boro asai tong dino te update khaine ni bagoi busuk thang tong ge a particular location on rok thangkha henge borok kobangma haksal mani gari bara roi thangnai phainai Gendro ni bagoi lokro ni bagoi especially je para kami am saibo tongnai rok ni bagoi blai problem face khai hani bagoi no chung TTADC administration one chokha chung hai khai dema hai hanoi chithi rok holai kha tini kaisa jaga o ungkha hani bagoi chini odai ni pura team rok no support khai mani bagoi blai blai kha hambai chung hai khe teibu kami am saibo nangkho nini 50 kilometer 30 kilometer hasalo thangoi Aadhaar Centre chudu update khaine ni bagoi thangoi line kabangma basawi ulo phirang ma phai tani ke borong ni buto manually samung ma khaibu Aadhaar ro jara photo bunai update khaine borok buto manually ma khai manually khaimeni borok bu capacity nango hachi o capacity ni baire borok bu samung khaimeya salo busuk jona khaima 100 jona पूरा दिन अगर काम करेगा तो कितना लोगों को अपडेट कर सकेगा 250 लोगों को तो उनका हिसाब से 250 से ज्यादा टैग मशीन नहीं कर सकेगा अपडेट हो या एनरोलमेंट हो तो जो भी शहर में जाएगा पहले से लाइन था लंबा लाइन
तो गांव से जाएगा तो आने जाने का जो फेयर कार फेयर है वो खर्चा करके जाएगा, बाद में आज नहीं होगा कल आ जाओ ऐसे करके अपॉइंटमेंट दे देता है। तो गांव का लोगों का बहुत प्रॉब्लम फेस होता है, वो भी गरीब लोग। तो हर क्षेत्र में आधार यूनिट होना चाहिए, क्योंकि गांव का लोग अनपढ़ लोग है, ज़्यादातर लोग समझता नहीं है। अगर शहर में जाएगा बांग्ला भी ठीक ठीक तरह से बोल नहीं पाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमें आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, हर क्षेत्र में कम से कम जो भी डेंसिटी ज़्यादा है उस एरिया में पहले आधार यूनिट होना चाहिए। क्योंकि जों खुमलुंग और शुद्ध खुमलुंगनि बरक सिमी बेनिफिट निया जे और आसे पासे खुमलुंग तो हवाईनि तंनाय, बाजलनि तंनाय, अम्पिनि तंनाय गोबां बरक और तंफायो ताबाव तिप्रासानि कायसा सहर ओंगै थांनाय गेन्द्रनि बागै गामियाव थाङै खायमानिसाय और नो हागौ गे बिलाय सुबिदा नाय आं आसा खालायो जोंनि अरनि अफिसियेल स्टाफ रक बहायनो कोअपारेटिव ओंथों जाहाथे हासालनि फायहांखि फिरावै माथों तामा थांथों बनो जों चेष्टा मा खायनाय दैबो फायनाय साल निरक बहायनो अमाहाय आसक सामा गाहाम जे स्टेप नाजाग माने अमा हयतो बाक्सा सिम्पल उंजाग मावा आधार सेन्टार बा थुंजागा दं किन्तु नि नगाना तो करिबले नों अरनि बर रक जिरानिया मा थाङो जिरानिया थाङै तिनिं याहि फिरक मा फाय इंगे बसक प्रॉब्लम अरलेनि नगानाव ताबक फाय फिरक मा थांफोरनो कोनो गारि भारा खरच रै निरनि बाङै तिनि फायदि तिनिं या खाना फायदि इंगे निरनि बागै अनेक गाहाम अनेक सुबिदा और जागा मानाय जोंनि स्टाफ रक बहायनो कोअपारेटिव उंथों दैबो माने गाहाम के सेवा खायथों जेहेतु बुमंसे आधार सेवा केन्द्र इंगे गाहाम केनो सेवा माबायथों आसो नोंथों जतन हामबाय खुलुमबाय खे हामबाय सानो Khumulwngni Hamarini Kokthom Bureau Report Khumpui.